Mengenal kisah Nabi janjongan ngon kesabaran ajaran gebah Allah dengaran kisah Nabi janjongan ngon kesabaran ajaran gebah Allah rame-rame dum Quraisy tamang Islam sebenjanjongan raya tersabah Allah rame-rame dum Quraisy tamang Islam sebenjanjongan raya tersabah Allah nasabah kisah Nabi janjongan ngon kesabaran ajaran lebah nasabah kisah Nabi janjongan ngon kesabaran ajaran lebah nasidra urang niba masanya Nabi janjongan sambil dihina Allah nasidra urang niba masanya Nabi janjongan sambil dihina Allah dengaran kisah Nabi janjongan ngon kesabaran ajaran lebah Allah dengaran kisah Nabi janjongan ngon kesabaran ajaran lebah Allah rame-rame dum Quraisy tamang Islam sebenjanjongan raya tersabah Allah rame-rame dum Quraisy tamang Islam sebenjanjongan raya tersabah Allah di rumahnya Nabi Jasabi di ludah sabi Nabi mulia di rumahnya Nabi Jasabi di ludah sabi Nabi mulia Nabi nasabah henna peduli sebar Yahudi hana agama
Allah Nabi-Nabi nasabah Hana peduli sebaya Yahudi hana agama Libasi urang Kekedi Tuhan Kafir Quraisy sakit lam tiga kafirnya sakit hana sa'ura nadua ura najah sayyidina kafirnya sakit hana sa'ura nadua ura najah sayyidina ma'alunya najah sayyidina Neman bajara sibung kurma Tema alenya Najah Sayyidina Neman bajara Sibung kurma Kefinjan sakit Katah kedra Bid Muhammadnya Lepas mulia Kefinjan sakit Katah kedra Bid Muhammadnya Lepas mulia Dengarlah kisah Nabi janjungan Gon kesabaran Ajaran Nabi Medum Quraisy Tamah Islam Sebagai janjungan Raya tersabar Medum Quraisy Tamah Islam Sebagai janjungan Raya tersabar Kafi kapuli Niba masanya Laju beriman Dengan Sayyidina Kafi kapul
Sayyidina Nabi berucap dua kalimah umman pertama kerana sahabat Nabi berucap dua kalimah umman pertama kerana sahabat dengar kisah Nabi janjungan ngon kesabaran ajaran berhamidum puris tamang Islam sebab janjungan raya tersabar hamidum puris tamang Islam sebab janjungan